Existem histórias de amor que começam com intensidade, crescem com esperança, mas terminam com silêncio. E existem outras que nunca chegam a começar, mas ainda assim ficam para sempre. Bem-vindo ao Escândalos no Altar. Se você gosta de histórias reais, emocionais e cheias de reviravoltas, se inscreve no canal e deixa o like, porque a de hoje é uma daquelas que doem bonito. Antes de ter vestido de noiva, alianças e flores, ela teve outra história. A história que realmente marcou o coração dela. Anos antes do casamento, ela se apaixonou por alguém que não morava no mesmo país. Era intenso, verdadeiro, impossível de explicar. Eles se conheceram numa viagem, uma daquelas conexões instantâneas que deixam a gente sem chão. E por meses, eles tentaram fazer dar certo. Mensagens longas, chamadas de vídeo madrugada dentro, planos impossíveis, promessas que quebravam a distância por alguns minutos. Mas a vida tem um jeito cruel de separar quem se ama. Ele teve que voltar, ela não podia ir, as datas nunca batiam, os países nunca ajudavam, o tempo nunca permitia, e um dia eles entenderam que o amor era real, mas a vida não deixava acontecer. E seguiram, ou pelo menos tentaram seguir. Anos depois, ela conheceu outro homem. Bom, estável, carinhoso, presente. Com ele, a vida parecia mais fácil, mais clara, mais realista. Ele dizia exatamente o que ela sempre quis ouvir: compromisso, planos, futuro. Ela não sentia o mesmo fogo que sentiu pelo outro, mas sentia paz. E às vezes, depois de tantos tombos, paz parece ser suficiente. Com o tempo, o namoro virou noivado, o noivado virou planejamento de casamento, e o casamento virou o dia mais esperado da vida dela. Ou pelo menos do jeito que ela contava para os outros. Porque lá no fundo, bem no fundo, havia uma pequena parte que ainda guardava aquele amor impossível. Guardava com cuidado, como quem guarda uma ferida antiga, uma ferida que já não sangra, mas que dói se encostar. Mas ela acreditou. Acreditou que o passado tinha ficado no passado. Acreditou que o coração tinha finalmente escolhido a razão. Até que chegou o dia do casamento. O salão estava linda, as flores perfeitas, os convidados emocionados, o noivo ansioso, sorridente, pronto para dizer sim. Ela respirou fundo enquanto segurava o buquê. Tava nervosa, mas é normal, né? Toda noiva fica. O pai dela pegou sua mão, a música começou, as portas se abriram e ela deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e então, no meio da caminhada, algo fez ela parar. Uma sensação estranha, uma presença, uma memória. Como se alguém tivesse tocado o nome dela, bem baixinho. Ela levantou os olhos e lá estava ele. O amor impossível, sentado na última fileira, quieto, discreto, com o mesmo olhar que ela tentou esquecer. Ele não sorriu, ele não chamou, ele não veio para destruir nada. Ele só estava ali, olhando para ela como quem olha para um sonho que se perdeu. E naquele segundo, tudo desmoronou dentro dela. A respiração falhou, os olhos arderam, a mão tremeu, o passo travou. O pai dela sussurrou: "Filha?" Mas ela não ouviu, porque tudo que ela conseguia ver era ele. O homem que ela amou, o homem que ela ainda amava, mesmo tentando negar. O homem que ela perdeu, o homem que talvez sempre tivesse sido o certo. E ele estava ali, na última fileira, no dia do casamento dela, olhando para ela como se estivesse dizendo: "Eu vim, eu precisei vir, só para te ver uma última vez." Ela chegou ao altar, mas não chegou inteira. O noivo segurou sua mão. Ele estava emocionado, feliz, pronto. Mas quando o padre perguntou: "Você aceita
Ela abriu a boca e nada saiu. Os convidados murmuraram. A mãe arregalou os olhos. O noivo apertou sua mão. E ela desmoronou em silêncio. Porque naquele segundo ela entendeu. Ela estava prestes a dizer sim para uma vida inteira, enquanto seu coração inteiro ainda estava sentado na última fileira. Ele percebeu. Ele entendeu antes de todo mundo. E para não destruir ela, ele levantou, devagar, em silêncio, e caminhou até a porta dos fundos, sem olhar para trás, sem interromper, sem ser visto, só indo embora, como sempre foi. Ela ouviu saindo e sentiu o coração sair junto, mas dessa vez ela não correu atrás. Ela respirou fundo, olhou para o noivo e pela primeira vez falou a verdade com a voz trêmula. Eu não consigo. Os convidados se chocaram. A mãe quase desmaiou. O noivo ficou pálido. E ela completou. Eu pensei que tinha esquecido. Pensei que o tempo tinha matado. Mas ele está vivo dentro de mim. E você não merece alguém dividido. Ela devolveu o buquê e saiu pela mesma porta que o amor impossível saiu. Ela saiu pela porta lateral, não correndo, não fugindo, mas respirando como alguém que finalmente entendeu a própria alma. O vento bateu no rosto dela e por um instante tudo ficou silencioso. Os murmúrios dentro da igreja sumiram, o som da cidade sumiu, a dor sumiu. Ela só sentia verdade. Andou alguns passos pela calçada sem saber exatamente para onde ir. Só sabia que precisava sair dali, respirar, existir sem ninguém dizendo o que era certo ou errado. E foi então que ela viu um carro parado um pouco à frente, motor ligado, vidros embaçados e uma silhueta que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. O coração dela quase parou. Ela deu 2 passos lentos, quase sem acreditar. A porta do carro abriu e ele saiu. O amor impossível, o homem que ela achou que tinha perdido para sempre. Os olhos dele estavam marejados, não de tristeza, mas de alívio, de esperança. Ele não disse nada, nem precisava. Porque quando os olhos dele se encontraram, ela entendeu tudo. Ele não tinha ido embora para evitar atrapalhar. Ele tinha parado ali fora, esperando ver se ela estava bem, esperando saber se aquele era realmente o fim, esperando pela primeira vez uma chance real. Ela deu mais um passo lento e outro, e quando chegou perto o suficiente, ele simplesmente abriu os braços. Ela não pensou, não hesitou, não calculou. Ela foi e abraçou ele como alguém que finalmente encontrou o lugar onde sempre deveria ter estado. O mundo podia julgar, podia duvidar, podia criticar, mas dentro daquele abraço não havia culpa, não havia arrependimento, só havia amor. Um amor que tinha sobrevivido ao tempo, à distância, ao medo e ao destino. O amor que nunca acabou. Ela encostou a testa na dele e disse com a voz tremendo e finalmente livre: Eu nunca devia ter deixado você ir. E ele respondeu com um olhar, porque às vezes, quando 2 pessoas se encontram de novo depois de tanto tempo, as palavras faltam, mesmo quando o amor transborda. Naquele instante, ela soube. Ali começava a história que deveria ter começado anos atrás. O casamento não aconteceu, mas o amor finalmente aconteceu. E pela primeira vez em muito tempo, ela não estava indo embora. Estava indo, com ele. Às vezes o destino separa 2 pessoas só para unir de novo no momento exato em que elas estão prontas para viver o amor que sempre pertenceu a elas. Se essa história te emocionou, se inscreve no canal.
deixa o like e comenta. Você acredita que amores impossíveis podem ter segunda chance? Até o próximo Escândalos no Altar. Varmaan täytti. Joo. Niin sit mä aina mietin silleen, että ei se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te, joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Blogit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvie oo. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sit mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikolla, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Voi pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että se menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaan tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli Hiismäsi, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen, hetkonen. Mä en laita modeksi, sori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin en mä tiedä onks mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostaisi. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. No. Mut en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku. En mä tiedä.
Mä en tiedä oikein mikä olo muu tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku, tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen, mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen, mä vaan mietin koko ajan, mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta, mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niinku nää 2 päivää. Niin. En tiedä. On kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Et hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa. Ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka 2 kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä tai semmoista, tiettekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoi, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäin. Että sit se laittoi tos. Me ei puhuttu 2 päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti